Sa shisien park KTIEW EMS TRUST na London, kala kner biang siya ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital, da kabay sngewbha da ka ambulance, kabakikor kibor, na ni tiar kibiran hapoh jong kilalong kum ka kamra ICU hapoh hospital. Yakni ka ambulance SUV la IT ruba L. Michael Carson Tiu, ubalong unong mikmat jong ni ka trust hasilong, bala pelat yaka, da Reverend SS Majau, Senior Executive Secretary ka KGP Sinat Sabni, ubalong ru chairman ka governing body jong ka hospital, Hagjialang kabalingkot, kabala pelong hapelau jaga hospital haka arbusau tarik unailar arja arpui. Karkum kajiatu ba Michael kani ke ambulance kade shibenta na kasaupo point san laktingka baka trust ka Aisha ka Robert Hospital. Kadba ka pisa ka basa apar kade ka baka hospital kan padan kam na ka benta ki jingdan kam beper kum ka jingpan bahai ki auditorium yiki kamra bar kiwe de ki jingdan kam. Kani kajing wanra yak ambulance ngatrai ima iu bat i medical superintendent kitip ha kalau ada ke personal challenge yang nomor ngadu usnam 2019 nakam bakla apa kadi ke birthday kan amut ban persyang ban sim ambulance dengan alih buklu nagaliang kejungi andai kalau don no katu ka arrangement ka ba kapisa ngin penonkam na kata kerliang ngin penonkam na kabangin pihak ya kini kiwi kijun kam jo hospital nata kadau kala kampen slam in a span of 10 months hakapor tang basipo benai kuban pentip ya pi ki nong penyat jo balang kejungi kani ke trust kalau onra around 86 lakhs, almost 90 lakhs na matang ni hospital. At sa government ro kang pala kata.